Hagajing lakai ICC Champion Trophy arhajar arpeusan haperingka South Africa Persia ke Afghanistan. Haba Paisha kecing lakai ke South Africa ke lakur ke nam job hadin bagalala berpelim sup ke Afghanistan da shispa neurons. Barha kecing lakai orang lakai jong ke South Africa Urian Rikelton ulala ban kamai ke Sparrons. Hagajing lakai Women Premier League haperingka RCB Persia ke Mumbai Indians. Hagajing kecing lakai gitaya lakai jong ke Mumbai Indians. Kila kur ke nam job hadin bagilala ban pelim gitaya lakai jong ke RCB da saw weekend. Hagajing lakai Indian Super League haperingka North East United Persia ke Bengaluru. Abo Paisha kecing lakai ke Bengaluru kala kur ke nam job hadin bagilala ban pelim ke North East United da Arlanon baleng bagai kecing job ke Bengaluru kadang don jingkerman banne haka top 6 kan baga North East United kala bandu rong sya ke top 6. Hagajing lakai League 1 haperingka Rennes Persia ke Reims. Hagan kecing lakai ke Reims kala kur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Rennes da Shikulanon. Hagajing lakai Serie A haperingka Lecce Persia ke Udinese. Haba Paisha kecing lakai ke Udinese kala kur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Lecce da Shikulanon. Hagajing lakai La Liga peringkat Celta Vigo Persia ke Osasuna. Hagan kecing lakai ke Celta Vigo kalau kur ke nam job hadin bagalala berpelim ke Osasuna da Shigulanon. Hagajing lakai Premier League haperingka Leicester City Persia ke Brentford. Haba Paisha kecing lakai ke Brentford kalau kur ke nam job hadin bagalala berpelim ke Leicester City da Saulanon. Hagajing lakai Saudi Pro League haperingka Damak Persia ke Kenhun Firmino ke Al Ali Saudi. Hagan kecing lakai ke Al Ali Saudi kalau kur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Damax da Arlanon. Hagajing lakai haperingka Al Qadisiyah kabade ke Kenhun lakai u Aubameyang. Haba Paisha kecing lakai ke Al Qadisiyah kalau kur ke nam job hadin bagalala ban pelim ke Al Aqdod da Arlanon. Hagoi par kecing lakai Saudi Pro League haperingka Kenhun Ronaldo ke Al Nassr Persia ke Al Ittifaq. Hagan kecing lakai ke Al Ittifaq kalau kur ke nam job hadin bagalala berpelim salit ke Al Nassr dan Laila Ar. Badia ke gulpen job ke Al Ittifaq kalau yuk ban tiap aswa ban kut ke jing lakai kata ke menit ke baprap kundai. Baleng bagan dengan nam rem ke Al Nassr ke hapan hiar sya ke kerdan ke basau kat baga Kenhun o Aubameyang ke Al Qadisiyah kalau kiu sya ke kerdan ke balai hakami ke point.